Che ke ditla meso tša Thobela FM ye le go tla gašo la Afrika Borwa mošate o tsebile tlhagišo na re itia ka yona tsela ye ka mošupologo re itia ka yona tsela ye ka mošupologo ka mmino monate a Sambe ne mmino monate go tšwa Oscar Mbao pele ga fa re go filego legala go tšwa go Prince Benz a tsamaya le CK the DJ gape fa le motšweletši e le go Master KG ba re Ice Boy motšweletši Ice Boy mafelo a beke le gono iteile ke papala se ke ba go rwana o sele mo Afrika o sele ka ditele di tsiri ba sa mafelelo sa ditelemeso tša Thobela FM mošate mogolo ba tsebole boithabišo le semetshele go tšwa iring yela ya seswai gabe le gona pelešano ya rena bona re nyakana le batswadi ka gore taba ye e ama bona kudu leni team ra gore re kwe ka kua Thoyando e ke sa phoši ka kua Vuani leni team Vuani wa tsore ba itantše shedi ya ke re mengwaga ile ya go feta e fela gabe le gona ba sa tantše shedi morago ga gore lesogana la mengwaga ile 19 a tšwelele pele ga kgorotsheko ya Mastrata malebana le ditatofatšo tša money laundering lenity kore go dio fela bona motho ana le masheleng a sa kwešiše gore wa humane kae ebile a tetse masaka mfanaka ka mo re le somesenyane 19 bana we 1.6 1.6 o nkwe ga botsa ke lenity 19 years mengwaga ile somesenyane ba re wa mošore a rwele masaka a masheleng a go bitša 1.6 million ka checkers o sona ka para plastic tsona tše di šomišang go latha ditšhila wa tseba mfanaka 1.6 million rand bjale batswadi kore ono yena ra tseba o lebana le taba tša kgorotsheko ya re gane fela taba e gona le ka gae le nthi mo bonang aowa moratho ba malome o dio fela re ao Kondieva ke buile botse ga botse bona flat screen she tšiang le lebeleleng flat screen ya ke re la tsore ke television yela ya o se be le mokokotla ke re ra itseba e monate botsana jwale e fela malome a bereke Kondieva malome a sanka wa kwa ra wa khumane peace job nyana ba go na le mo a tshwereng sebakanyana le bakanyana a sanka ra bona le a so re nya go bona pay slip nne e dio ba re malome re motse ba re malome bela ka mo gae a sanka re botsa a se motho ka swara go 1 point a so re a ka se be motho o swara 1 point e fela ha wa malome o itse ka ya ra iputiša rona o itse ka e fela batsadi ba na le go no khosela ge ngwana ke wa ka lokana ba no holofela gore ge ile gore wa utswa o tla latlha lenity o holofela mo ga lena o ka re no re mothekga ngwana le ga ena le letsogo le ga swarwa a ya go rontsheko re aya le ga le ka gole gone re ya go moetela bele ka motswadi ke yona karolo e motswadi ya santseng a bapala re thekga bana ba rena ka tsotlhe tše ba di dirago le tšetša o sereselo le mešomo ga e gona a ke gane fela go na le ka mokgwa ka gonang go ema ye tsela e leng molaong mo ka tlatla ya re senyetsa le rena bele ka batswadi gopola gore le se se go molaong ke karolo ya ikonomi ya rena le gopola le boetapele bja naga ya rena bo fela bo amantšhwa le bosenyi ebile o ile a latofatšwa malebana le mašheleng a le a phalaphala nagana fela 1.6 okay re ska ba sola bana ba motswadi o mongwe o ne re ga e lebeletše a re marigale re bolaya ke tlala ngwana ka o lekile awa Kondieva wena ka setswadi o tsene o re botse e re pela ka Kondieva ke mmotšepuša mathomo ke re na Kondieva ke mathomo o e kwa go thwe lehodu le kgona go rapela pele ga ge le utswa eng le gona o diene o rapela pele le utswa gore ditaba tša di sepele botse ke mathomo o e kotsa bebele e reng o seke wa utswa e fela mahodu a rapela gore ntho e tsamaye botse money heist e sepele botse gore go ska ba le dikgobalo o ska tlhokofala motho enkela se ka swara masheleng ke tšo ka se itlileng go se tšea ola o mo utsweditseng yena a ikwe bjang a ke bjale ke lefaseng go fasagane nagana o le motswadi ngwana wa gago a le ka gare ga tsena tše a na le bokgoni bja go tšeela ba bangwe o mo rapediša gore a phele nako e telele modimo a bošego fatša ska a leke go mo šireletša ke ngwana gago a go utswa wena go utswa ngwana gago bjale ka motswadi a ke tsepe re tlo ipsina ka masheleng a le ge ka ba le gore utswa ngwana o ena a utswe ka baka la gore o ja le yena masheleng ao oba o amogela dimpho tše a o fang tšone le wena o legolo lentatetša nna ke modumedi ke rapediša ngwanaka
a dumele mo bogodung batswadi a re boleleng 086000245 la e tseba tabe ke bolelang re batswadi re šireletša bana ba rena ge ngwana a tswile tseleng ngwana šo tsere 1.6 million ya diranta ka ra lesaka ka kua buane ngwana 19 years a re ke reka se le se ngwana mongwe o ile a nna a humana tšhelete ya NSFAS mo a o ba blessitše ka gae o ba blessitše diranta tse dikete tše makgolo a NSFAS a re ba 060002